Rat u Ukrajini je, osim rata na zemlji, također je i jedan od najbrutalnijih ratova na nebu Europe i svijeta od Drugog svjetskog rata i potpuno jedinstven od svih dosadašnjih angažovanja borbenih aviona u vojnim sukobima. Ovo je dovelo do toga da ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo pretrpi ogromne i iscrpne gubitke od strane superiornih i tehnološki nadmoćnih vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, gdje im čak ni podrška NATO saveza ne ublažava gubitke. Na početku rata, u februaru 2022. godine, Ukrajinci su imali ukupno 116 borbenih aviona. Od toga je bilo 50 do 55 aviona MiG-29, 30 do 40 aviona Suhoj Su-27, 25 do 30 aviona Suhoj Su-25 i 20 do 25 aviona Suhoj Su-24. Svi ovi avioni koji su bili u ukrajinskoj službi su već skoro u potpunosti uništeni, na osnovu javno dostupnih informacija koje to i potvrđuju. Od 50 do 55 aviona MiG-29, čak 51 je izbačen iz stroja, od čega 47 uništeno i 4 oštećeno, što čini 90 do 100% svih aviona MiG-29 u Ukrajini. Od 30 do 40 aviona Su-27, čak 30 je izbačeno iz stroja, od čega 18 uništeno i 12 sa različitim stepenima oštećenosti i čini 55 do 73% svih aviona Su-27. Od 20 do 25 taktičkih bombardera Su-24 su pretrpjeli 16 gubitaka, od čega 15 uništenih i 1 oštećeni avion, što čini 64 do 80% gubitaka ovih aviona. Najteže gubitke su pretrpjeli avioni za blisku vazdušnu podršku Su-25, gdje je od 25 do 30 aviona sa početka rata uništeno 27 aviona i još 2 oštećena, što čini 96 do 116% tih aviona izbačeno iz stroja, uključujući naknadne donacije. Statistike jasno pokazuju da je čitavo ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo sa početnog stanja rata u potpunosti bilo uništeno. Oni i više ne bi mogli biti prijetnja Rusima da nisu dobili vojnu pomoć od strane NATO saveza za obnovu njihovog vazduhoplovstva od samog početka rata. Jer su i oni očekivali da bi Ukrajinci bez njihove pomoći u ratu ostali bez aviona. NATO je i razlog zašto neki od uništenih aviona prelaze 100% predratnih gubitaka, jer su im obezbijedili značajan broj zamjenskih aviona. Ukrajina je dobila čak 27 aviona MiG-29 od Poljske i Slovačke, što je djelimično nadomjestilo njihove gubitke ovog tipa aviona, kojih će imati dovoljno za bar još 2 godine rata. Isto tako su dobili 14 aviona Su-25 od Bugarske i 4 od Sjeverne Makedonije, ali ovog tipa aviona koji je pretrpio najteže gubitke više nema u arsenalima bivših socijalističkih zemalja, osim od već doniranih aviona Bugarske i Sjeverne Makedonije. Može se očekivati da ovim tempom gubitaka za 1 ili 2 godine Ukrajinci više neće imati aviona Su-25, kao ni aviona Su-27 i Su-24, isto zato jer ih nema ni jedna prozapadna zemlja bivšeg socijalističkog bloka koja bi ih mogla donirati. Upravo iz ovog razloga NATO obezbjeđuje Ukrajince sa avionima F-16 i Mirage 2000, jer će za par godina oni morati da koriste isključivo zapadne avione, jer bilo kakvih kompatibilnih aviona nasljeđenih od Sovjetskog saveza neće biti. Tokom prošle godine je Ukrajini isporučeno ukupno 44 aviona F-16 i bar 6 Miraža, kod kojih njihovi kapaciteti i napredna tehnologija promovisana u medijima u praksi nemaju drugačiju ulogu i mogućnosti od pretežno uništenih starih aviona, već da popunjavaju teške gubitke. Iako su tek započeli isporuke prošle godine, Ukrajinci su već izgubili 4 od 44 aviona F-16, što čini 9% tih aviona iz njihovog arsenala, kao i jednog Miraža. Jasno je da što više budu koristili nove NATO avione, kada Migova i Suhoja bude sve manje, da će proporcionalno i njihovo gubici da rastu, dok ne budu svedeni na istu ulogu kao i njihovi prethodnici. Za razliku od NATO kampanje nad Srbijom i Crnom Gorom 1999. godine, koje je većinom uništilo i oštetilo avijaciju i infrastrukturu našeg ratnog vazduhoplovstva, ratno vazduhoplovstvo Rusije se naspram snaga Ukrajine uz potporu istog NATO saveza bore u potpuno drugačijim uslovima.
Ukrajina je 6 puta teritorijalno veća od tadašnje Federativne Republike Jugoslavije i ima preko 50 različitih civilnih i vojnih aerodroma, dok je Federativna Jugoslavija imala samo 8 aerodroma koji su bili lake mete. Povrh svega toga, Ukrajina je skoro u potpunosti ravničarska zemlja i zbog svoje veličine je i dosta više pokrivena magistralama i autoputevima, koji mogu da se koriste kao improvizovane avionske piste. Povrh svega toga, Ukrajina je od početka rata imala jednu od najboljih mreža PVO u svijetu, sa više stotina sistema S-300 i Buk naslijeđenih od Sovjetskog saveza, koji su onemogućavali potpuno slobodne akcije vazdušno-kosmičkih snaga Rusije nad Ukrajinom. Ovo je činilo ukrajinsko nebo teškim za kontrolu ne samo za Ruse, već uopšte bilo koje jače ratno vazduhoplovstvo svijeta i spriječilo potpunu kontrolu neba od strane njih. Ovo je omogućilo Ukrajincima da održe njihovo predratno ratno vazduhoplovstvo oko 4 godine do uništenja maltene svih aviona iz predratnog inventara. Rusima je toliko dugo vremena trebalo upravo zato što njihovi bombarderi i borbeni avioni nisu mogli slobodno da lete na Ukrajinom zbog jake mreže sistema PVO. To je činilo čitav vazdušni prostor nad Ukrajinom spornim, bez jasne kontrole Rusa ili Ukrajinaca. Zbog ovoga su morali da svoje teritorije da ispaljuju krstareće rakete i rakete vazduh-vazduh dugog dometa, koje su letjele na više stotina kilometara duboko u Ukrajini, bez rizika života ruskih pilota. Ovim projektilima, kao i krstarećim i balističkim raketama ispaljenim sa zemlje i mora, poput Iskandera i Kalibra, i dronova kao Geranja, treba nekoliko minuta da dostignu i pogode ciljeve, s tim da su radari Ukrajinaca mogli da na vrijeme uoče ruske rakete i avionske projektile i reaguju. To je dalo vremena Ukrajincima da smanje svoje gubitke, tako što su sletali avionima na ravničarske autoputeve i sklanjali avione u betonske hangare na aerodromima, ili su sletali na civilne aerodrome koji nisu u tom momentu gađani i izbjegli uništenje. Također je njihova opsežna PVO reagovala i smanjivala štetu tako što su obarali određeni broj ruskih raketa i dronova, te nisu sve uspješno pogađale vojnu infrastrukturu. Međutim, PVO sistemi Rusije poput S-400 i S-350 imaju domet do 400 km, te samim tim sa njihovih pozicija mogu i da obaraju avione nad samom Ukrajinom. Zbog ovoga Ukrajinci uglavnom lete na veoma niskim visinama i skoro se nikako ne bore u vazduhu sa ruskim avionima, jer bi na višim visinama bili identifikovani i pogođeni od ruske PVO, što se i prije dešavalo. Ovo čini vazdušni prostor Ukrajine dodatno spornim, bez jasne kontrole nad nebom, što je posebna karakteristika ovog rata. Povrh toga, ruski avioni poput MiG-31, Suhoj Su-35 i Suhoj Su-57 imaju rakete vazduh-vazduh R-37 sa dometom od 200 do 400 km za gađanje neprijateljskih aviona. Ovo omogućava da ruski piloti bezbjedno lete iznad teritorija Rusije i sa daljine gađaju i obaraju ukrajinske avione. Pošto ratno vazduhoplovstvo Ukrajine ne mogu da se angažuju u intenzivnim operacijama zbog nadmoći ruske avijacije i PVO, njihovi borbeni avioni su isključivo angažovani u obaranju ruskih krstarećih raketa i dronova. Na ovaj način Ukrajinci dodatno umanjuju štetu ruskih raketiranja, jer su sistemi poput S-300 i Patriot ponekad preopterećeni sa brojem ruskih projektila, a avioni služe kao PVO platforma u vazduhu, pa čak i F-16. Glavna uloga borbenih aviona, kako lovačkih tako i bombardera, za borbene zadatke na liniji fronta je dosta manja kod Ukrajinaca, čiji bombarderi, poput Su-24, rijetko gađaju ruske štabove i koncentracije trupa iza linije fronta. Ovi napadi, iako nanose neke gubitke, su opet nesrazmjerno manji od gubitaka koje Ukrajinci trpe od vazdušno-kosmičkih snaga Rusije, čiji frontovski bombarderi, poput Su-34, nanose ogromne gubitke navođenim bombama i preciznim navođenim municijama. Sveukupno, sa svim uzetim u obzir, Ukrajina je izgubila čitavu borbenu komponentnu svog ratnog vazduhoplovstva sa početka rata i djelimično zamijenila izgubljene avione sa novim donacijama od zemalja NATO-a. Ovi avioni ne mogu da pruže nikakvu značajnu prednost Ukrajincima zbog postojećih uslova i prirode ovog rata, te se njihova uloga, kao i kod starih migova i Suhoja, srozava na ublažavanje štete nezaustavljive ruske ofanzive na svim pravcima. Kao i prije, Ukrajinci će po tu cijenu trpiti teške gubitke,
a njihovi NATO saveznici će im omogućavati nove avione i tehniku i obuku novih pilota i vojnih službenika iz redova građanstva. Ovakav način rata će se nastaviti sve do njegovog kraja, koji je potpuno neizvjestan i van vidika.